ibihugu bikomeza kwikwizaho intwaro z'ubumara ni nako isi ikomeza kwegera cyane intambara ishobora kuba kirimbuzi. Ni gute izi ntwaro zaje gukwirakwira? Aha twahageze dute? Ni igice cya kabiri cy'ikiganiro ku ntwaro kirimbuzi, amabanga akomeye yihishe nyuma y'inzira buri gihugu cyaciyemo ngo kizigereho n'uburyo zifashishwa mu kwihagararaho. Igihugu kizitunze kikizera ko ari gihamya yuko nta wakwikorereza kugishozaho intambara. Ikaze muri iki kiganiro. Iyi ni Isango Star. Ushobora no gutanga igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook cyangwa ukandika ubutumwa kuri 0722 22 Ni urugendo ruteye nk'isiganwa hagati y'ibihugu ngo bitunge bene ubu bwoko bw'intwaro. Isiganwa ryatangijwe mbere gato y'intambara ya kabiri y'isi, rishingiye nanone ku guhangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage bw'Abanazi icyo gihe. Buri gihugu nicyo cyifuzaga kuba gitunze intwari ihambaye kurusha ibindi. Mu 1933 umunyahongiriya Leo Szilard wari umuhanga cyane mu bugenge, akaba n'umwe mu batangije ubuhanga bwo gucura intwaro mu ngufu za nucleaire, kimwe no kuba zabyazwa ingufu zikoreshwa mu mirimo ya gisivile ndetse zikaba zakoreshwa nk'amashanyarazi ashingiye kuri nuclear chain reaction, reaction nucléaire en chaîne. Ni igitekerezo cyahise gihuruza abashakashatsi b'isi yose, cyari kigiye kubyara intwaro kirimbuzi isi itari yarigeze imenya. Neutron yashwanyagurije mu kirere n'uwayo y'ikibumbe cya uranium, bibyara isandara rihambaye. Ako kanya isi yahise ibona neza ko byari gutezwa imbere bikaba byavamo ibisasu bihambaye. Iki gitekerezo cyonyine ni nacyo cyabyaye intwaro kirimbuzi. Mu gihe kidasaga umwaka umwe wonyine ubu bushakashatsi bugezweho, intambara ya kabiri y'isi yahise yaduka. Mu gitabo Genius in the Shadows kuri paji y'198 kugera kuri 212 handitse ko uyu muhanga mu bugenge Leo Szilard yandikiye ibaruwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt amugaragariza ingaruka zari kuba mu ntambara ya kabiri y'isi iyo Abadage babasha gutunga igisasu kirimbuzi imbere yabo. Iyi baruwa nta nubwo yigeze ashaka kuyisinya, ni mugenzi we Albert Einstein wayishyizeho umukono. Impande zari zihanganye zari zizi neza ko uruhande rwari gutanga urundi gukoza imitwe kuri izi ntwaro kirimbuzi ahariho intsinzi yari kubarizwa. Urwo rwari kuba rufite ubushobozi buhambaye bwo kwicira benshi icyarimwe no gusaba basigara kuyamanika nta kabuza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hahise hatangizwa umushinga wiswe Manhattan, mwibanga rikomeye. Hari hagamijwe gutanguranwa n'Ubudage n'Ubuyapani abashakaga intwaro ya mbere y'ubumara mu mateka y'isi, bombe A. Benshi mu bahanga mu bugenge bari biganjemo ab'impunzi bahise bahabwa akazi ahitwa Los Alamos hagati mu butayu bwo muri Nouveau Mexique. Muri laboratoire yakorewemo iki gisasu ni Manhattan Project yari itangijwe. Thomas Reed wanditse igitabo Nuclear Express ati Pendant la guerre, les scientifiques qui étaient à Los Alamos ntabwo abahanga bari muri uyu mushinga muri Los Alamos ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bazi ibyakorwaga, noneho i Berlin mu Budage nabo bari babigeze kure. Gutunga intwaro kirimbuzi nicyo buri gihugu cyari gishyize imbere. Très gros progrès parce que c'était le principal enjeu. Impungenge nta kabuza nazo zari zifite ishingiro. Ubudage bw'Abanazi nabwo ubushakashatsi bwari bugeze kure. Intambwe bwari busigaje ko ari ukubona yo bita amazi aremereye, heavy water, eau lourde, ni oxide de deutérium. Ubundi Abanazi bakaba bakojeje imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi bwa mbere. Aha hibazwa aho Hitler yari kugera mu kurimbura imbaga iyo abasha gutunga intwaro kirimbuzi bwa mbere. Ibi nabyo ntabwo byari bikiri inzozi kuri we, kuko aya mazi bita ko aremereye nayo yashoboraga kuyakura mu ruganda rw'ingufu z'amashanyarazi rwa Vemork muri Norvège, igihugu yari yararangije kwigarurira. Hitler yahise atangiza umushinga wo gushaka aya mazi ya ngombwa mu icurwa ry'intwaro nk'izi z'ubumara kirimbuzi batanguranwaga n'Abanyamerika. Ingabo z'ibihugu byari byishyize hamwe birwanya Ubudage bw'Abanazi, ibizabitaye mu gutwi nazo zihita zitegura ibitero byihuse byo gusenyera uruganda muri Norvège ngo aba Banazi babure heavy water y'amazi bari bakeneye ngo bacure ibisasu kirimbuzi. Mu gitabo cye The Making of Atomic Bomb, Richard Rhodes yagarutse kuri iki gitero yandika ko Abanyamerika nabo bari bafatanije mu ntambara ya kabiri y'isi. Umunsi Abadage bageragezaga kohereza heavy water nk'intambwe ya mbere ngo bagere ku ntwaro kirimbuzi, ari nawo umunsi Abanyamerika nabo bari babategereje. Ako kanya indege zihita zitwika ubwato bari bazanye, iki gikorwa kiburizwamo. Gusa ntabwo ari Abadage bonyine icyo gihe bahigaga intwaro kirimbuzi. Abayapani iri siganwa nabo bari baririmo. Mu 1940 Professor Yoshio Nishina wahoze ari umufatanyabikorwa mu bushakashatsi bakoranaga mu itsinda rya Albert Einstein niwe wahawe inshingano zo gushakira Ubuyapani intwaro kirimbuzi. Tariki ya 9 mu kwa gatatu mu 1945 Abanyamerika bahagurukije indege 300 za gisirikare zo mu bwoko bwa B-29 zigabiza ikirere ku birometero byinshi cyane, zisuka amatoni menshi y'ibisasu ku mujyi wa Tokyo.
mu mateka yose y'isi kugeza icyo gihe niryo raswa rikomeye ryari rikozwe n'indege. Ibisasu bitwika byashobetse ibirometero 40 muri Tokyo. Abayapani basaga 88,000 baricwa mu ijoro rimwe. Imwe mu ntego zari zigambiriwe muri iki gitero ni ikigo cya nucleaire Abayapani bari barashinze nacyo cyari kigeze kuri imirimo yo gucura intwaro kirimbuzi. Aha nabwo ntabwo Abayapani bashizwe, basabye Abadage kuboherereza ibikoresho kuko ubuhanga bwa ngombwa bari babwifitiye. Abadage bahise baboherereza kuko ibiro bisaga 500 bya uranium. Ariko mu kwa gatatu mu 1945 amato aca munsi y'amazi yari atwaye uranium yo gucuramo intwaro kirimbuzi mu Buyapani yabonye amakuru y'uko Ubudage bwari bumaze gutsindwa burundu. Aya mato yarakurikiwe n'Abanyamerika bahita bayigenzurira. Aha nabwo niho inzozi z'Ubuyapani zo gutunga bwa mbere igisasu cy'ubumara bomb A zarangiriye. Aha Abanyamerika bari bafatanije politike ebyiri icyarimwe mu rugamba rwo gutanga isi yose kugera ku ntwaro kirimbuzi, kubabuza kuzicura no gukomeza imirimo yo kuzicurira icyarimwe. Bwa mbere mu mateka y'isi mu mezi abiri yakurikiyeho mu kigo cya Los Alamos Abanyamerika bari bagiye kugerageza igisasu kirimbuzi bari bamaze gukora mu mushinga bise Manhattan, babanje kucyita gadget. Julius Robert Oppenheimer, Umunyamerika ukomoka mu Budage wari uyoboye imirimo yo gucura iki gisasu kirimbuzi cya mbere. Benshi bandita ko ari we mukurambere w'intwaro kirimbuzi mu isi kuko ari we wayoboye imirimo yo kubaka igisasu cya mbere cyo muri ubu bwoko. Nyuma y'imyaka yakurikiyeho umva ko yibuka umunsi w'igerageza rya mbere ry'intwaro kirimbuzi mu isi ati: Nous savions que le monde ne serait plus le même. Twari tuzi neza ko isi igiye guhinduka ukundi. Nibutse ubwana bwanjye nibona narahindutse urupfu rushenye igiye kurimbura isi. Ndakeka ko twese abari aho ari uko twibonye. Je suppose que nous avons tous ressenti la même chose. Icyo Julius Robert Oppenheimer atamenya ku kanya ubwo yegereranyaga n'urupfu kubera imirimo yo kubaka iki gisasu kirimbuzi nuko imibare yose n'ibyangombwa byo gucura ibindi nkacyo byose byari no mu maboko y'Abasoviete. Ushaka wabavuga nk'Abarusiya ubu. Abarusiya bakoresheje amayeri ashoboka yose y'ubutasi ku buryo mu bakozi bari mu kigo cya Los Alamos kuri Manhattan Project ahinjiyemo intasi z'Abarusiya. Byose byakozwe izi ntasi zibona barabakozi nk'abandi ntaho washoboraga kubakeka. Mu 1933 Emil Julius Klaus Fuchs, umusore w'Umudage wari ukiri muto waje kugirana ibibazo bikomeye cyane n'ubutegetsi bw'Abanazi, yahungiye mu Bwongereza. Yari umuhanga cyane mu by'ubugenge. Abongereza bize neza dosiye ye babura uburyo atavugaga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cye, bamukoresha muri porogaramu yabo ya nucleaire. Aha rero mu bufatanye hagati y'Abongereza n'Abanyamerika mu byo guteza imbere iyi gahunda bahise bohereza itsinda ry'inzobere zabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri tsinda harimo na wa musore Klaus Fuchs. Buri mukozi mu kigo cya Los Alamos yari afite amakuru make cyane arebana n'icyo yakoragaho gusa, ariko Klaus Fuchs yari umuhanga cyane. Yari mu itsinda ry'abagombaga kumenya amakuru yose ku bijyanye no kuvanga no guteranya plutonium ku gisasu bise Fatman cyarashwe kuri Hiroshima. Ibi uyu musore yakoraga nibyo bya nyuma byashobokaga ku makuru ya ngombwa mu icurwa ry'ibisasu kirimbuzi. Nanone bwa mbere mu mateka y'isi mu kwa 8 mu 1945 igisasu kirimbuzi cyarashwe kuri Hiroshima. Cyari gisohotse ako kanya muri laboratoire ya Los Alamos. Icya kabiri kijugunywa kuri Nagasaki mu Buyapani, abasaga 200,000 baricwa. Nta mahitamo namwe yarasigaye ku Banyamerika. Ibisasu kirimbuzi bibiri byahise bigamburuza Abayapani barayamanika. Ibyishimo byari byinshi mu mijyi y'Abanyamerika. Ubuhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi bwari bumaze kubageza ku nsinzi yihuse, ndetse banishimiraga icyarimwe ko ari bo bonyine bazitunze kuko abandi bose babigerageje Abanyamerika babashije kubibabuza. Aha ko ari ukwishuka kuko harashize amezi abiri gusa Klaus Fuchs yohereje mu Burusiya ubutumwa bwarimo inzira yose itegura uko ibisasu kirimbuzi bicurwa hifashishijwe plutonium n'ingano ya buri kintu kugira ngo bigerweho, ibyifashishwa haba imbere n'inyuma ku buryo nta cyaburaga ngo Abarusiya nabo batunge intwaro kirimbuzi. Manhattan Project, umushinga w'Abanyamerika wo gukora intwaro kirimbuzi winjiriwe bihambaye n'intasi zitabarika ku buryo abahakoze bibaga amabanga atari make bakayohereza mu bindi bihugu. Mu gihe cy'imyaka 40 yakurikiye icurwa ry'ibisasu bya mbere kirimbuzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bibwiye ko Klaus Fuchs ari we ntasi yakoraga Los Alamos wenyine, ariko byaje kumenyekana ko hari n'undi. Theodore Hall niwe wari muto mu bakoze mu mushinga wa mbere w'igisasu kirimbuzi mu mateka y'isi, Manhattan muri Los Alamos. Mu 1944 Hall nawe yahaye Abarusiya amakuru ya ngombwa n'amabanga yo kubaka intwaro kirimbuzi. Ibi bituma bemeza neza ko ibyo bagejejweho na Fuchs byari byo. We yabifashijwemo n'abakomuniste b'Abanyamerika hamwe n'Abanyamerika batakiraga Uburusiya nka Morris na Lona Cohen, bari umugore n'umugabo. Mu ibanga rikomeye Theodore Hall yahaye Lona Cohen inzira yose Abanyamerika baciyemo bubaka Fatman, igisasu cyahukiye Nagasaki kikahakora ibara ritazibagirana kugeza isi irangiye n'ibizarangira. Igikorwa nk'iki cyari kigiye gushyira ubuhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi mu maboko y'Abarusiya binyuze mu butasi n'uducenga duto tumeze nk'imikino.
Elena Cohen mu nzira ari muri gari ya moshi yerekeje izi nyandiko kuri ambasade y'Abarusiya yatunguwe no kubona inzego z'ubutasi bwa gisirikare ziri gusaka imizigo yose we yari yazihishe mu gakarito gato gafunze nk'utu bashyiramo impano mu minsi mikuru. Akibabona aririza cyane avuga ko yabuze tike ye. Ka gasanduku agahereza umwe muri ba basirikare arimo ashakisha tike ye. Uwo yagahereje ntiyashoboraga gukeka ko harimo ikintu kinyuranije n'amategeko cyari kuba kirimo. Umugore aririza atera ibintu hejuru mu ivarisi arangije ati Imana ishimwe mbonye tike yanjye. Umusirikare ahera ko musubiza agasanduku ke. Nuko amateka yiyanditse Abarusiya bababonye inyandiko zo gucura intwaro kirimbuzi. habanje leta zunze ubumwe za Amerika zicura ibisasu kirimbuzi hakurikiraho Abarusiya bazikesha abanyamerika biturutse ahanini ku ngufu zabo z'ubutasi. Aha rero nibwo isiganwa rihambaye ryo gushakisha intwaro kirimbuzi zirutanwa ryahise ritangira ku mugaragaro. Buri gihugu cyashakaga gutunga iziruti z'abandi bose. Imiryango y'isoko ry'intwaro kirimbuzi yari imaze gufunguka. Abanyamerika bavuye kuri bombe A muri za 50 batangira imishinga noneho yo kubaka bombe à hydrogène banise bombe thermonucléaire. Thomas Reed n'umwanditsi wa The Nuclear Express. Les États-Unis uhereye ubwo abanyamerika batangiye gukora noneho ibindi bisasu muri Pasifika bya bindi bigoranye kuba umuntu yabyikorera kubera uburemere bwabyo. Dans le Pacifique de grosses bombages transportables. Izi bari batangiye gukora noneho nyinshi muri zo hazazifite ubukana inshuro 1000 kurusha bombe A bateye mu Buyapani mu 1954. Leta zunze ubumwe za Amerika ku kirwa cya Bikini bahise bahageragereza Keso Bravo bombe H ya mbere mu mateka y'isi. Ibi n'Abarusiya noneho ntacyo bari babiziho, nyamara nabo ntibyatinze n'ikoranabuhanga bari bagiye gukozaho imitwe y'intoki. Ubuhanga kirimbuzi bwose Abarusiya bagezeho babukesha abanyamerika binyuze mu butasi bwabo bwihagazeho bitangaje. Ntabwo ari Klaus na Hall gusa Abarusiya bari bafite muri Los Alamos aho abanyamerika bacuriraga intwaro kirimbuzi bari bafite indi ntasi ihambaye muri uyu mushinga. Uyu yahawe izina ry'ibanga rya Perseus kubera umwanya ukomeye yari afite muri Manhattan Project. Nyuma y'intambara y'isi Perseus yari yaravuye mu butasi bw'Abarusiya ari umunyamerika utuje wikorera imirimo ye y'ubushakashatsi muri Los Alamos. Moscow yamukozeho abari bamukeneye nawe ntiyabatenguha. Uyu mugabo ngo yari icyago. Thomas Reed. Perseus était un mystère. Il a cessé. Perseus yari igitangaza. Uyu muntu akazi kose k'ubutasi yari yarakavuyemo bizwi neza guhera muri za 40. Muri Los Alamos yagize uruhare rukomeye mu by'ubushakashatsi mu bugenge. Ntekereza ko ibyahise byose yari yarabivuyemo, ariko aza kubisubiramo mu 1954 ubwo Abarusiya bongeraga kumwifashisha. Viennent lui rappeler à son bon souvenir en 1954. Uyu niwe wahaye Abarusiya amabanga yo gucura noneho intwaro kirimbuzi zisumbuyeho nk'iza abanyamerika bari bamaze guhimba bombe à hydrogène. Kuri iyi ngingo ngo wabazi neza aho biganisha ni interuro rimwe gusa mu butumwa bugufi ubuhanga bukamenyekana. Ntibyatinze mu kwa 11 mu 1955 mu gitondo kare Abarusiya bahita bongera gutungura abanyamerika babereka ko bari kumwe neza intambwe ku yindi mu buhanga bw'intwaro kirimbuzi. Bari bamaze kurenga bombe A bahita bagerageza bombe H mu kigo cya Semipalatinsk muri Kazakhstan. Aha abanyamerika babuze ayo bacira nayo bamira. Ibihugu bya mbere mu buhangange byari biri mu ntambara n'isiganwa byeruye mu kurushanwa gucura intwaro zifite ubushobozi bwo kurimbura imbaga, ariko ntibyari byonyine. Korea ya ruguru mwibanga rikomeye nayo yari igeze kure. Ubwo intambara yo muri Korea yadukaga mu 1950 Ubushinwa ngo bwari bufite impamvu zihutirwa zo gutunga intwaro kirimbuzi. Ubwo Mao Zedong yoherezaga ingabo muri Korea, Perezida Truman muri Leta zunze ubumwe za Amerika yahise atera ubwoba Abashinwa ababwira ko azakubarohaho ibisasu kirimbuzi. Aha niho Abashinwa bahise bumva ko bagomba kohereza abanyeshuri muri kaminuza zo mu mahanga bakiga bagateza imbere ubuhanga mu bugenge kugeza nabo bageze kuri izi ntwaro kirimbuzi. Si ibi gusa kuko ku ruhande rw'Uburusiya Nikita Khrushchev nawe yari ashyigikiye Mao Zedong muri uru rugendo. Barabasangira ngendo bagambiriye guhagarika amahame gikapitaliste mw'isi. Ako kanya ubuhanga bwose Abarusiya bari bazi barabukuye ku banyamerika binyuze mu butasi bwose bahise babwoherereza Abashinwa. Ubushinwa bwakozaga imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi, ariko hazamo ikibazo cyabidindije. Ntabwo Mao Zedong yavuze rumwe na Khrushchev yamushinjaga gushaka kugenzura politike mpuzamahanga y'Abashinwa. Ibi ntiyabikozwaga. Khrushchev yabuzaga Mao Zedong gutera Taiwan, yanga ko Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zashoboraga guhita zishora muri iyi ntambara zirengera Taiwan. Mao Zedong yamubwiye ko adashobora kureka gutera Taiwan kubera ubwoba bw'uko hari Abashinwa miliyoni 1 cyangwa 2 bashobora kuhasiga ubuzima. Ati nitwe bantu benshi sifite ntitwatinya gupfa tubitinya ubwo abandi babigenza bate.
Taiwan ngomba kuyitera. Aha Khrushchev yahise yisubiraho ngo yasangaga Mao Zedong ari nk'umusazi, ari umuntu washoboraga guhita arasira icyarimwe ibisasu kirimbuzi icyo ari cyo cyose yari kubishakira. Ahagarika ibyo guha Ubushinwa ubuhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi. Uburusiya bwahise buhamagaza inzobere zabwo, imirimo yo gucura ibisasu kirimbuzi irahagarara mu Bushinwa, ariko Mao ntiyarekeye aha. Abandi bahanga mu bugenge b'Abashinwa bakomerejeho. Aha nanone Klaus Fuchs wahaye aya mabanga Abarusiya yongeye kubigarukamo. Ubu buhanga yaragiye no kubuha Abashinwa. Klaus Fuchs nyuma yo kwibira Abarusiya amabanga ku ntwaro kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarafunzwe, ariko aza kurekurwa birangira yisubiriye mu Budage, aho n'ubundi yagiye kwigisha ubugenge. Aha yakiriye abanyeshuri b'Abashinwa ndetse abamenera no kuri aya mabanga kirimbuzi. Byageze mu 1964 Ubushinwa bwararangije gutunga ibisasu kirimbuzi. Muri 1968 Abashinwa bari banafite izanyuma bita thermonucléaire. Ubushinwa bwa Mao Zedong aha bwahise buhinduka igihugu cya gatanu mu gatsiko gafunze cyane k'ibihugu bitunze intwaro kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'Abasoviete, Ubwongereza n'Ubufaransa, ibi nibyo nibura byari bizwi ko bizifite kugeza ubwo ku mugaragaro. Agatsinda kakomeje kwaguka, ibindi bihugu bizwi nk'abanzi bakomeye, Ubuhinde na Pakistani, nabyo byari biri mu nzira. Mu 1971 ubwo intambara yadukaga imbere muri Pakistani, Ubuhinde bwayitumiyemo busuzugura bikomeye Pakistani. Abanyapakistani bamwe bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose kugeza nabo basebeje bigaragara Bahindi mu ntambara. Umwe mu bababajwe cyane n'ibi ngibi ngo ni Abdul Qadir Khan, yari nararibonye mu bikoresho byo gucura intwaro kirimbuzi. Uyu nta gisasu yakoze, ariko yarazi neza inzira, afite n'uburyo bwose bwo gutunganya uranium. Intambwe ikomeye mu gucura intwaro kirimbuzi yakoraga mu Buholandi, ahita ahagarika akazi ke ataha muri Pakistani, ngo yaraje guha igihugu cye intwari izatuma nta wongera kukivogera uko abyumva nk'uko Abahindi bari bamaze kubikora. Mu gihe Pakistan yari ikirimo guhiga ubuhanga hirya hino, byageze mu 1974 isi yose itungurwa no kubona Ubuhindi buturitsa Smiling Buddha. Igisasu cyabwo kirimbuzi cya mbere cyageragerejwe hafi n'umupaka wa Pakistan, ngo ari mu buryo bwo guha gasupo Pakistan ko niyibeshya izahababarira bitigeze bibaho. Ku ruhande rwa Pakistan, umuntu umwe ku giti cye Abdul Qadir Khan nawe yari ari muri uru rugamba yiba amabanga mu bigo bikomeye byo mu Burayi, aza no gutabwa muri yombi. Inzego z'ubutasi mu isi zirahurura, arahunga asubira iwabo, ariko ibyangombwa byose ku nzira zo gucura intwaro kirimbuzi yari abifite. Mu 1985 Pakistan mu kigo cya Kauta nayo yari iri guteranya ibisasu kirimbuzi byayo, ariko bitabaza Abashinwa na Pakistan bari bahuje umwanzi umwe, Ubuhindi. Mu 1988 Pakistan nayo ibi bigezeho ituritse urusasu kirimbuzi rwayo rwa mbere. Uretse ubuhanga n'urukundo rw'igihugu bya Abdul Qadir Khan, Abashinwa nibo bahaye intwaro kirimbuzi Pakistan, ndetse n'igerageza rya mbere barikoreye mu Bushinwa ni igikorwa cya Deng Xiaoping wakoze intwaro kirimbuzi z'Abashinwa, yari amaze kuziha Pakistan. Deng Xiaoping ntiyarekeye aho, kuko ngo asa n'uwashakaga kuzikwirakwiza mu bihugu by'Abayisilamu, ariko nanone bigendera ku mahame ajya guhura n'aya gikomuniste, ndetse yatangiye kwerekeza n'ubu buhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi mu bindi bihugu nka Algeria, Arabia Saudite ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Intambara kirimbuzi irashoboka mu isi, irashoboka cyane. Nk'ubu icyo isi yamenye vuba ahangaha mu 2002 ni uko ubw'amato y'Abarusiya n'Abanyamerika yahuriraga ku kibazo cya misile zo muri Cuba munsi y'amazi kuri buri ruhande. Aya mato yaraherekejwe n'andi agendera munsi y'inyanja, ariko noneho yo yari afite ibisasu kirimbuzi. Ku ruhande rw'Abarusiya amabwiriza yari atomoye ku bari batwaye aya mato munsi y'inyanja, bari babwiwe ko nibagabwaho ibitero cyangwa se bakaba bahagarikwa ngo aya mato agendere hejuru y'amazi, bagombaga guhita barasiba ibisasu kirimbuzi ku Banyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ku rundi ruhande, abakapiteni b'amato agendera munsi y'inyanja nabo bari biteguye kurekura ibisasu kirimbuzi. Aha kari kabaye, Abanyamerika baguye muri uyu mutego, batangira gutera utugrenade duto two mu mazi. Bumwe mu bwato bwacaga munsi y'inyanja bw'Abarusiya B-59 abari baburimo batangira kugwa igihumure. Umukapiteni wabwo ahita atanga amabwiriza yo gutegura ibisasu kirimbuzi, ariko nyuma aza kwisubiraho agenzura umujinya we, yemera kubuzamura hejuru ku mazi ngo bugenzurwe, ariko he kubaho intambara kirimbuzi. Bwarakeye haza kubaho ubwumvikane, intambara kirimbuzi yerendwa ubwo. Aha niho isi yari igiye kubona neza bwa mbere iki intambara kirimbuzi ari cyo. Byaririnzwe.
ntabwo ibihugu byose byakojeje imitwe y'intoki ku buhanga bwo gucura intwaro kirimbuzi ari nako byazicuze, ariko aba engineer n'intasi bakoze ku mishinga itandukanye izicura nabo ntabwo babura kugurisha ubu buhanga butandukanye mu bihugu hirya no hino mu gihe bagira ibihembo bemererwa. Ibihugu bihuje umurongo w'ingengabitekerezo runaka nabyo birafashanya bikabuhererekanya. Isi izatunga intwaro kirimbuzi ku kigero gihambaye ejo cyangwa ejo bundi, n'ibindi bihugu bidatunze izi ntwaro bizazitunga. Ariko umunsi habaye intambara kirimbuzi, iyo si nyine izahinduka uko itigeze ibaho kuva yaremwa. Nahansoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi, ubwo naho ubutaha